Ni ndereti iria ithiete na mbere kurehe mwari wari makiria kuri ateti aria maroneka makimereria matotongoria wa mwaka wa 2022 amwe makinyita mbaru na angi makiregana na ritana ria gucenjia mutaratara wa mwathanire. Ari kaunti-ini ya Nakuru, mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nekirire hinya ritana ria gucenjia gatiba no oria muoroto wa mogaruruku macio ukorwo ari wa guteithia Wanjiku. Let's have a good look at our constitution. All right? Those people want to pour a scone on me, we always say watermelon. But at the end of it, I'm sure the wisdom that we had is beginning to sink in the minds of Kenyans. Gushani alitana riri kiigweka kaunti-ini ya Bungoma kule speaker wa Senate Ken Lusaka na governor wa kaunti ya Wycliffe Wangamati moigire gucenjio gwa gatiba thiini wa ihinda riri niguo kuhotomia tabarĩra cia uthii wa nambere. We have just come from elections last year yenye tulikuwa karibu miezi 6 miezi 7. Sasa hizi tukianza kuongea maneno ya kureview constitution, sasa hizi tutaingia tena kura, watu watafanya kazi. Kwa hivyo mambo ya referendum wacha tungoje kidogo. Kwa sababu saa yenye mkabula 2015 to 2007 tulikuwa na mambo ya banana na orange. Mambo ilikuwa mbaya, hata wengine wanakuja kama tore wakupa na mweka matunda. So tumetoka hapo, hatutaki kurudi wakati huu. Ama tuwe tunatengeneza katiba ati kwa sababu tunataka watu fulani wapate positions. Lusaka aroiga ritana riri ritiagireire kahinda-ini ta gaka kuona no hindi mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na mutongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga marateanĩirie ũtiganu wao wa kĩũteti nĩguo kũnyitithania Kenya. Ona kuri uguo, Kalonzo aroiga aria mareganaga na ũcenjia wa gatiba nĩo maragunĩka na ya ihinda rĩrĩ. So those people who took the view to say no to the constitution, they end up being the biggest beneficiaries. Okay? But everybody accepted there was need to look at this document, because a constitution is not a static document. It is a living document, if you like. Keria ari mwena wa Migori, mutongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩorire atongoria mateanĩria ũtiganu wao wa kĩũteti na ithenya-inĩ rĩu mahunjie thayũ, akiuga kĩu no kĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire macemani na president. Tuliamua mimi na Uhuru Kenyatta tushikane mkono ili tuweze kuleta mabadiliko ya kudumu. Tumeangalia pale ambaye mvua ilianza kupiga Wakenya ni wapi. Kuweza kupiga wakati baada ya Uhuru kupatikana, wakati viongozi walitofautiana. Ritana ria kura ya mawoni rigithie na mbere guteterithio ni atongoria aria mekumagaritie Raila kuria ningi mendekithirie gutabanio kwa mogaruruku watho-ini wa ithurano. Hii mambo ya kugeuza katiba ni muhimu sana. Kukomboa Kenya yetu ni lazima tuangalie katiba, tuone ni wapi tunaweza rekebisha. Raila oigite we kiria marongoreirie na mutongoria wa bũrũri ni uria mekuriukia utonga wa bũrũri na njira ya kuhukia ukabira.